Umfundisi uMbatha emzini waseSabatheni eDannhauser eduzane neNewcastle. uShembe-ke mina ngizalelwe kuloya muzi wakithi ekhona kuyinkolo nje okuyiyona ekhona phakathi kwaloya muzi. Masizwa-ke wabonwa intombi yakwaSikhakhane, intombi ezala ubaba, kodwa babesakhe eWineni la bedabuka khona. Bathi wafika ubabamkhulu ngo-1933 efikela ethempelini emzini esuka emzini waseMaqhunwini eMsinga, kwasiyakhuphuka waya eWineni, wafika qamba khona ithempeli lapho eduze kwentaba bomvu okuthiwa intaba bomvu. Qamba ithempeli walibiza ngezazi. Wathi mayefika uthempeli lelo wasekhanda waseqamba isihlabelo sika 200 sikhona, kade qambe sika 199 kade esuka eMaqhunwini. Sasakazalwa-ke thina bembona bele kwaNobamba abazali bethu nogogo bamuva ngesimo samabhunu baye empangeni. Mina ngizalelwe ezweni lakwaMthethwa, kwasho ukuthi ngakhula-ke nje ngale nkolo ngoba inkolo eyayikhona phakathi kwekhaya. Angiyazi enye inkolo, sayizuza-ke inhlanhla emntwaneni bethu, sabusiswa, sakhuliswa nje ngale nkolo. Kwaze wafika isikhathi sokuthi thina futhi sibuyele back lapha eWineni laba bedabuka khona abazali bethu, amabhunu bangabe umhlaba esewubuyiselile. Ila ngafika khona ngixotshela-ke uBushumayeli, nganikezwa uBushumayeli egameni lethempeli kuthiwa iKhetho Kuhle. Ngalisebenza-ke lo thempeli lelo. Bathe abazali uma bengasekho ngase ngiyamuva-ke mina sengiyovakhela kumuzi kababa ngapha ngaseDannhauser. Ngisebenzile kakhulu eDannhauser, ngafika umfundisi uKhumalo, wazi wangithatha umfundisi uKhumalo wangenza ngaba umvangeli phansi komuzi eSabatheni. Okuze wathi ngo-2022 ngase ngiba umfundisi wakuleli yazwe lasenhle. uShembe-ke kakhulukazi ezweni lasenhla, masifike sesibuyela khona siyathola ukuthi uShembe wafika ezweni lasenhla engakafiki ngokwenyama. Wafikela endodeni emzini wakwaMathe okwakuthiwa uJosiah. Le ndoda kaMathe bathi yayigula kakhulu, umnazi bangakazwa umuntu ngaleso sikhathi leso. Kodwa ey'nsukwini zayo zokugcina le ndoda kaMathe bathi kwezwakala isitshela abazali bayo. Abazali babo bekhonza enkonzweni ethiwa i-American Board. Yasibatshela abazali bayo ngoba wafika uShembe kuyona engakafiki ngokwenyama, uShembe womoya. Waseyitshela le ndoda kaMathe ukuthi wena Josiah, kusasa sizohamba nawe siyoshumayeza abantu kwelizayo. Utshela abazali bakho ukuthi sizohamba nawe kusasa, bangakhali uma uhamba. Uthi-ke uMathe uma sebatshela abazali bakhe egula, uthi bazali bami kusasa ngizawukufa. Ufika umuntu othi uShembe, uthi uzohamba nami lo muntu lona, sihambe siyoshumayeza kwabheka bezayo. Siyahamba siye emzini waseKuphakameni, siyoshumayeza abasemathuneni nabangasekho, siyowakha umbhoshongo omude emzini waseKuphakameni. Uthi lapho siyoba singagundi, iy'nwele zethu ziyoba zinde zize ziyoshaya phansi emaqakaleni. Bayambuza-ke labazali bakho ukuthi ubani lo Shembe? Uthi umuntu wasezulwini. Kodwa nina abazali bami, uthe uShembe nginitshele ukuthi le nkonzo enikuyona akusiyona. Onke amabandla atsheleni ukuthi azothatha inkonzo yobuNazaretha. Niyakumbona uShembe mayesefikile. Bathi siyombona ngani? Uthi amadoda ayobuyela bhinca amabheshu, amakhosikazi ayobuyela bhinca izidwaba, kugcinwa isabatha, amadoda awususa iy'levu zawo ney'hluthu zawo, iy'nwele zo ziyokhula ziyoshaya emaqakaleni. Uthi mayesefikile uyofika lethe ingubo emhlophe eyogqoka abesifazane nabesilisa. Zonke iy'nkonzo ziyongena kule nkonzo yobuNazaretha. Kodwa khona inkonzo yodwa ofike ningayitsheli, ngicela ungayisho emoyeni ngoba hleze abanini baleyo nkonzo leyo balimala, kodwa siyayazi. Kwase-ke wahamba-ke lo Mathe lona emhlabeni. Bathi wathi masezohamba, bathi kwezwakala imvunga phezu komuzi wakubo, imvunga yokuhlabela, asebethi ilokhu wakwala ekhaya. Wase uyaphunga umphefumulo kaMathe, bangcwatshwa kuMathe. Base beyahlala abazali bakhe bengazi ukuthi kazi umntana wethu washonaphi. Kodwa base bezwa manje mase kukhona umuzi waseKuphakameni ukuthi ukhona umuzi waseKuphakameni. Base beyakhumbula ukuthi lo mntana wethu lo wathi uyahamba uye eKuphakameni. Base beyabopha-ke bagibela iy'timela abazali bakhe uMathe uJosiah beze emzini waseKuphakameni. Bathe mase beseduze bathi indlamhlathi kaMayekisa iyakhuluma ithi kunabantu abezayo phakathi kwalo muzi. Bajabule kakhulu, kodwa ola igcekeni khona ojabule kakhulu.
bayesha abazali bakaMatheke bezomfuna ubabamkhulu wabezwa bengakafika egcekeni ukuthi basendleleni kwathi khona abantu abezayo basuka kude kodwa khona lo la egcekeni ojabule kakhulu bafika bazethula base bayakhumbula ukuthi ke wayeshila umntana wabo ukuthi uza emzini wasekuphakameni. Ngicabanga ukuthi ke ukuze yande kangaka inkolo yobuNazaretha ingoba uShembe wafika emoyeni engakabikho ngokwenyanga. Okwesibili izwe lasenhla labanenhlanhla ngoba ngesikhathi uShembe umzazela uprofethwa ukuthi kasuke ezweni lakaCeza watshela kasuke ezweni lakaCeza ngoba kuzinkosi enolaka babe profeta uShaka ke lapha iLembe kuzinkosi enolaka ezochitha igazi kakhulu akafuduka umzazela aye ezweni lasenhla bathi wathi esendleleni laselithizwi wena Khumalo njengoba uya lapha nje wena usezoyibiza ngoKhumalo uzuzoyibiza ngoShembe ngoba okhaleni lakho wena ngapha kwaCeze umzazela wahamba wafika wazala izitho zakhe ke ubabamkhulu uGobela wazala entabeni amhlophe entaba amhlophe eScourt lapha akhulela khona okwathi mangabe uyise sethola umsebenzi weplaza eFree State base bayamuva ke bayokwakha manje eFree State entabazwe lapho akhulela khona ubabamkhulu zonke izinto imoya la imehlelo kakhulu yokugcwele yayikhuluma naye esentabazwe okuyila khona ubabamkhulu bese uyisihlanu nje suyavuka kumuzwa wasentabazwe cabanga ukuthi okwamanje ake ngime mama lapho ke sisibakithi ubabamkhulu mayesefikile entabazwe wakhula nje ewumntwana njengabantu abantwana bonke kodwa okwakhe wayenomahluko izinto ayezenza zazi bayi reality zazenzeka ngempela ngisho inkomo zodaka mayedlala isizakhe sayikhuluma uma ngabe sesentabazwe ke selifika ke manje izwi limhlupha ukuthi uShembe akasuke aye entabeni yaseNhlangakazi wateleka kakhulu babamkhulu engafuna ukufuduka ezweni lasentabazwe wazi wahanjelwa izingane zakhe kakhulu bathi nje yokugcina ingane yakhe yakhe mayisihambe emhlabeni wangayingcwaba ngesikhathi leso wayigona sihambile emhlabeni wazwa ncengwa yibhulu elalimakhela ukuchashembe umntwana seyahambile manje cela senze indlela sokuthi kubeke waseyabekwa lo mntwana lo waseyavuma ubabamkhulu cha ngoba izwi manje nathi qeda izoqeda umuzi kababa waseyahamba wavalisa amakhosikazi akhe ayekhona ukuthi futhi wathi mangabe kwenzeka buyana emakhaya abantu abami buyele emakini ngoba mina sengithatha le ndlela yasezulwini wayithatha nje sesulu babamkhulu kwazi wafika ke la emzini abantu wafika emzini kaMkhulu emsizini la kuyikhona ke la qala khona ke nezindaba lezi seyisaba eziyothola indaba yaseNhlangakazi ngoba ithi indaba esingapha ke manje wathi mase ekhumbula ekhaya wathi sesestimeleni wagibela isitimela wathi esitimela wasethi ena intaba nangithi sikhona wasehla isitimela bathi isitimela sama nse esigangeni laselithizwe Shembe ikupho okukhulu ukuthi abantu abasesitimela bafe bonke ukuthi kufe wena wedwa ngifuna entabeni eNhlangakazi wakubuyela esitimela babamkhulu waseyangena isitimela seyahamba nesitimela ke waze wofika entabeni eNhlangakazi la fika khona imoya yonke ayifika nayo izithula kuyiyo kodwa yena uba wayetshela umoya wasezulwini uzowulinda kanjani wawulinda waze wafika mhlambe bacasena nje la kwinkosi ilanga inkosi yangayizulu sesifike inkosi uNyazi umsebenzi nje nokusakhumbula ngalamakhosi wonke asekuphakameni engakusho nje ikakhulukazi enkosini eyoqala esibili inkosi ilanga yaba nomahluko ngoba yathi mayitholwa ensukwini ezimbalwa ayitholiwe zena okwenyama kodwa uNkulunkulu wodisela okwenyama bathi ensukwini embili eyintathu ingakehli inongwana lathizwe babamkhulu akamthatha umntwana ayombhabhadisa ngesikhathi emthatha umntwana ayombhabhadisa bathi laphana emfuleni embhabhadisa khona kwakuno ice ngoba izwe lelana lamakhazi kwakuno ice bathi bamkhulu washaya ice wasevela amanzi waseyamfaka lo mntwana oqala kwamfaka kwesibili okwesithathu wathi mayesemfaka ithi ke inkosi masekhuluma yona ngoba wayengakhali lezi ikhawe embili uthi okwesithathu ngabe sengikhala ngoba ngambona ubaba ukuthi uyethuka ukuthi mhlawumbe umntwana seyethule yini uthi ngesikhathi esengifaka kwesithathu ngabe sengiyakhala ngenzela ubaba ukuthi abone ukuthi ngiyaphila kusho umuntu ono 3-4 days ezela uthi kodwa ngambona ubaba ukuthi uyethuka la okuprove yakho ukuthi ke bavele bazala bawonkulunkulu ngokwasezulwini kuye ukuthi mhlawumbe ngokwenyama sibabona befana nabana nathi kodwa bona bawonkulunkulu kusuka lapha ezulwini bawonkulunkulu imvelo yabo inkosi yoqala ke le mhlawumbe umlando nje engawubeka ngakho mhlawumbe yesibili inkosi inyanga yezulu khumbula ngelinye ilanga kufika indoda kuyona izobika indoda ukuthi ihlushwa izitolo zayo ziyawa eyikhona lapha ebuhleni
iyayinika isibusiso inkosi yamaNazaretha iyahamba le ndoda izitolo zagqiba zaba west zaphela nya uma isibuya le ndoda izoyibika enkosini yamaNazi baba ngafika ngonyaka othize ngazocela ukuthi izitolo zami zikhuphuke ithi inkosi ngiyakhumbula ngelanga elithize ithi ke ngithanda mayisithi ke ngathi ngingakambuzi lo mbuzo uthi kodwa ngamenza wakhumbula ukuthi nawo leli langa engizombuza nafika likhumbule uthi uyakhumbula ngelanga elithize uthi wezwani uthi ke lo muntu ke mina baba ngezwe kakhulu ukukhonkotha izimalasi ngaze ngaphumela phandle ngayobheka ukuthi izimalasi zikhonkotha uthi wabonani uthi angibonanga lutho ithi inkosi inyanga yezulu imina ke loyo ngangiphethe zonke inhlobo zezibusiso yilethe emzini wakho kodwa ngikwazanga ukuthi ngikunikeze ngoba wena ekhaya ufuya izimalasi thina boshemba sikhonkotha izimalasi sikuphi manje inkosini uThingo inkosi uThingo lwathi malifika ezweni lakithi eDannhauser loyamuzo lapha eDannhauser eSabatheni wakhiwa uThingo lwathi malifika lathi ngizobeka injosi enkulu lana yezwe lasenje isuka la iziyoshaya egoli ngelinye ilanga uThingo lulapha eSabatheni yakhe eplazini kakhulukazi kwasuka umlilo phesheya lapha eplazini weza straight la phakathi egcekeni komuzi amaNazaretha ke ayengakabi nazo lezi imoto asehamba ngazo manje ayenemoto evuza odizile evuza yonke into kodwa umlilo wakwazi ukusuka lapha uzonqamula egcaweni nqamula umgwaqo ungene phansi kwemoto kodwa uThingo laphuma egcekeni endlini yalo la ukhomba ngeumbrella waphela same time umlilo kodwa eunyazi wezulu la ngikhulume ngami mhlambe kuze kube lula nje ngakhuluma indaba zabantu unyazi wezulu ngo2021 ngengagula kakhulu impela kwavalwa amehlo okwafuna ngiyokwenza operation ekhanda noma ngeze ukuthi angidiagnose ini kodwa isifo sami ngiyasazi kwafuna ngiyokwenza operation ekhanda kodwa into ayenza uNkulunkulu ngathi bangifika la ngizobika wathi uNkulunkulu hamba kuyo operate ngizoba ngikhona ngathi mina baba ngiyayisaba itheater wathi hamba usho uNkulunkulu wafunda inhliziyo yami ngoba kulezo nsuku lezo uNkulunkulu uzofaka vanafaka iCovid-19 aseyama ama operations amanye angekho critical ngalo ndlela leyo ngesikhathi salindileke base bebaqhama no plan B ukuthi ke wena ngoba ioperation yakhe sizoyenza njengamanje nje ake sibone ukuthi yini esingayenza okugcono ukwenza ukudambisa lesimo sisona ngempela bakwenza ukuthi isimo sa West mina ngakhe Dannhauser umfowethu omdala wakhe Fort Crust njengoba sisuka empangeni nje unodadewethu akade abakhe empangeni abagane empangeni kodwa ngelinye ilanga sengigula ngathatha ubhoko lwami sekuwest kakhulu ngathatha ubhoko lwami ngashona esibayeni ngakhuluma noma zikhatha ngakhuluma ngathini kahle mangiqeda lapha ngabuyela endlini ngakusasa umfowethu omdala ose-Fort Crust uyangifonela uthi umfowethu ngivela udadewethu ogane kwaMvelasi ozala ugogo ogcina komkhulu wakwamvelasi uthi kufika umkhulu usho umkhulu wami kozala ubaba kufika umkhulu wathi mina ezisho yena angikuthathe usonyazini ngiyokucelela impilo ukuze ukwazi ukuphila la ngempela umfowethu wafika lapha ekhaya wadlula kimi walala kimi wasethi wathi uthe umkhulu angisebenzise imoto yami ngiyiyeke imoto zakho futhi nemali yakho ungayisebenzisi ukuze ukwazi ukuphila ngempela umfowethu wakwenza lokho wathatha imoto yakhe wadlula kimi wazongibika enyazini namanje njengoba ngikhuluma nje ngiphile ngoba nginikezwe ithuba lesibili uNkulunkulu bonyazi uningi kakhulu kodwa ngithi angicaphule mama lapho nje amen ngomthetho inkonzo kaJulayi kuyinkonzo la suke khona sizolanda imithetho ofuneke siyiphile emakhaya kodwa okubaleke kakhulu ukuthi singakafiki kuJulayi kubaleke sisesemuva abantu bakhunjuzwe ukuthi base kuJulayi njena akwenziwe lokhu kuyenziwe ngoba mase silana abantu sebaningi kakhulu futhi nezipika futhi la ekhaya mhlambe abanye azifiki kubona kodwa kubaleke kakhulu engathi izwe namagxotsha abakhona engathi bengaqikelela masingakafiki kuJulayi bakhumbuzisa abantu ukuthi uzosetshenzwa hanjwa kanjani kuJulayi njengoba sikule nkonzo nje le nkonzo lena yokugida inkonzo ephelele okubaleka kakhulu nje ungihluphayo njengoba emile nje abantu amaqongo lobeme ngenyawo akukho emthethweni lokuNazaretha funa mawuzoba kumgidi uphatha isicebu sakho wendlala uhlale phansi ngoba sesenkonzweni efana neyesabatha enomthetho wakhona njengoba sifusila esigcaweni kubalekile ukuthi sihloniphe abasinisi bethu sibalalele uma ngabe singasisina abanye sibashayela ihlobo singagcwala nje uva sibe uvanzi nje ukubabona behla benyuka nje ngaphandle komuntu oqina mhlambe ukuyochitha amanzi kodwa kubaleka kakhulu ukuthi inkonzo kaJulayi iyalindelwa iyafana kaJanuwari abantu abakhulelwe
akufuneke beze la kuJulayi ngoba abanye bayachithekela ngoba kunokufudumala okukhona komphongolo wesivumelwano. Kubaluleke ngisho izingane ezincane ngokomthetho ezisancela besikhule ethona sithi sivela kule ebuhleni sesamadoda nje sizinsizwa nje esingasakwazi ukuhabula yonke imoto. Kodwa namhlanje ubona 3 years 2 years 1 year angiphathi komuntu okhulelwe ngoba mangabe fika isikhathi sokuthi atete umuntu elana nje omunye akumlungeli kahle ngoba vele isimo selekhaya sifudumele. Ngaba ukuthi sibuyele emakhaya kabantu kubalekile ukuthi onamandla afika ayibongele nje ekhaya ukuthi uhlale kahle enkulunkulu ahlangabeze lezi ibusiso soyicela uNkulunkulu masevala umhlangano ukhipha yonke inhlobo yesibusiso. Kodwa kubaleka kakhulu ukuthi kodwa asibe neqiniso kuyena uNkulunkulu ukuze ibusiso asinikeza zona sikwazi ukuthi zemukeleke. Okwesibili futhi kubaleka ukuthi amakhaya siwalungise singagijimisa kakhulu isonto phambili kanti emakhaya kunamabibi. Uma kunezinto ofuneka sidlule kuze emakhaya kunabantu mhlawumbe ekhaya singakabahlambulule sebeneminyaka ayikho inhlanhla esizoyithola. Kubantu mangabe soza kuJulayi sishanele emakhaya kahle sazi ukuthi njengoba uNkulunkulu ekhipha isibusiso siyemukeleka masinya siyashesha ukuthi sihlangabezane naso. Le bahlambulula baba kuyenzeka sikwazi bahlambuluke la ebuhleni baba. No, umuntu bayahambela nje uyahlangelwa mhlawumbe abanye bathi sidwaba makuyinkosikazi bakuyindoda iyakhushula ngiqonda into njenganye nje kuhlambula njengana lo makunomuntu ohambile emndenini angapheli ngomthetho kuba u3 months ngokomthetho isikhathi esiningi kodwa abanye uzobethi unyaka. Kodwa lo muntu mangabe sedoda isikhathi esithi vele ayikho inhlanhla azoyiletha lapha ekhaya ngoba vele akakahlangani nomndeni.